Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanpada maruiba pau Leibak ki mafam singalona na Manipur ngasti National Unity Day gi thorum pangthokle Manipur da hokiba numit khara asida COVID-19 positive oiba masing tapna hantarakuna positive oiba ki chang chada ahom dasmik ani de leire Taratruk suba G20 samita Pradhan Mantri Narendra Modi yauna Leibak ke agi luching musingna Maliam da nungsi chanab amadi chakot papurak na bagi wafum sing khanakre amasung Leibak sida hoji fawada COVID-19 vaccine dose koti sama supna taruk laktra nipan hena kapkre Leibach da COVID vaccine dose koti cham hena kapna anoba ityas semle khongjang asi hena mai pahan bagi damakan na honoriba doctor nurse frontline worker amasung vaccine kaptaloba mi kudimapu Akasvani na ikai khomna ucheri ekoina pandamasi yobangam labasu COVID-19 gi lanting asi loidribana tabi riba miyam na lachit astegi komthopo tawiganu tabi riba punna magna hek yaba makai atupa matamda vaccine kapthopiu atupa miyoising vaccine kapada sumating pangbiu harap kumagi matam asida achamban yom maringa ang nachatpinab haizari COVID vaccine kapthopiu face mask upiu food taruki social distancing thambiu maimit amadi kutsa sengna hamdupiu COVID-19 amadi lena ba ipau singidama national helpline number sina 011239780046 amasung 1075 ta aduga raisiki helpline number na 0385241166 amasung 1800345318 ta phone tobiu Hauzik mapung iba pau Leibak ki mafam singalona na Manipur ngasti National Unity Day thoram pangthokle numit asiga mari lenena Imphal gi mawtam na chekadaba Manipur Police ki motorcycle rally Mukhyamantri N Biren ngasi ayu Imphal gi Palace compound gi lamthaki Kendra ki information amasung broadcasting mantralaya gi Regional Outreach Bureau ROB Imphal asinduna National Unity Day Rashtriya Ekta Divas ki thoram Imphal da Bureau asigi auditorium da pangthokre thoram adu da IPR Mantri Thongam Biswajit luchingduna Pune Unity Day gi washak lomina ki I solemnly place that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. Thorum adu da IPR Mantri Thongam Biswajit na hai ngashigi numit asi leba asig oina yamna maru iba numit amani ekoi kudimagna mapangal leba Manipur ama sangan anabu honabada amato abigi wakolon asi matam punumakta nisingduna legadabani What we need is only integration among ourselves. And so what Prime Minister said was, he introduced a mantra. There was the Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. We need to spend our effort so that we can integrate and we can make a change to Manipur, so we can further make a change to Bharat. After we die, only our achievement will remain. So if you want to achieve it now, and let's achieve together so that we can make a strong Manipur to make a change to Bharat. Thoramadu da ROV Imphal gi Additional Director General B Narayan Yauna tongan basakna remi kya susar yaki Numit asibu Rashtriya Ekta Divas thain supang thokle New Delhi gi Patel Chokte leba Sardar Vallabhbhai Patel gi murti da Rashtrapati Ramnath Kovind luchingdin lai katki Gujarat ki Kevadia de leba Statue of Unity da pangto pathoram amada Griha Mantri Amit Shah saru yaki Tutor da thagar pawarol amadresri sahan hai leba asibu amato oina punsin duna ekoi puna leminena bahona bada Sardar Vallabhbhai Patel na lorumba thawdang adu thagar pafungdokhi Maang hai imalaiba ki damakta kathopa galuna na honaramba thawdang adu bunna hongno na ningsingki Maang hai Sardar Patel na honaramba thabuksing adu ekoi khudimang na matam punumok da ningsingduna apun bagi pangal sagat pa haibasi yamna maru eba amani Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Thakur na Sardar Vallabhbhai Patel gi mafam da lai katuna ikai khumna utki Sri Thakur na hai Vallabhbhai Patel na leba asibu amat oina na bagi sagat cheramba manglan adu ekoi khudimang na mangphang na bahona gadabani Manipur da hokiba numit khara asida COVID-19 positive oiba masing tapna hantarakuna positive oiba gi changchada ahum dasmik ani da leire miyo yankai mapan ngarang nongna positive oiki miyo amana lachit asidigi leikidre Manipur COVID-19 na naba farapagi changchada marfudra tare dasmik nipan tare yaure
पुनः मियोय लाख तरा निथोय लिसिंग अहोम चाट्रु हुम्फुग निपान पॉजिटिव ओइबिंग मनुंगदा मियोय लाख तरा निथोय लिसिंग अमा सुपना निफु नाबा फखरे ngarang पुनः मियोय चनी कुनमापन लाइजेट असितगी नाबा फखी हौजिक एक्टिव केस मसिंग चाट्र सुपना निपान खक्ता ngaire सिकिबा पुनबा मसिंगना लिसिंग मचमापन कुन सुखरे अमरोमदा राज्य असिदा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन तोंगान तोंगान ममोंगदा चथरी ngarang फावबगी रिपोर्ट मतुंगिना सेनापति जिल्लादा कोविड-19 गी अनिशिब डोस असि चादा तरामाथोय दशमिक मरी अहुम ओइदुना ख्वाइदिग हंथाबा अनिशिब डोस काप जिला ओइरे जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट अनिशिब डोस कापगी चांग चादा हुम्फु दशमिक अहुम अनि ओइदुना जिला सिंगी मनुंगदा अनिशिब डोस कापंगम जिला ओइरे अदुगा अहानब डोस गी ओइना हौजि फावबदा इम्फाल वेस्ट चादा मरफुगा मरी दशमिक मापन ओइरी अदुगा सेनापति जिला न चादा तरा निपान दशमिक अमतरे ओइदुना ख्वाइदिग हंथाबा अहानब डोस काप जिला ओइरे मेघालय दंगरांग नोंग मिये निफुगतरो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनेरे मसि थारागा एक्टिव केस मसिंग चामरी हुम्फु मातो शुरे कोविड नाबा मिये हुम्फु तरे नाबा फखरे नाबा फकिबा पुन मसिंग लिसिंग मरफु मातो चाटु मरफु ड्रामंगा शुक्रे राज्य अस्तंगरांग फावदा अहानबा डोस की ओइना कोविड वैक्सीन डोस लाख तरा मातो लिसिंग अहुम चामर मरफु ड्रानी तोइतिका थाकी अदुगा अनिशिब डोस की ओइना लाख तरु लिसिंग निफु मातो चामरी मरफु ड्रानी तोइतिका कापखरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिने रोम द चथरीबा नुमिनिनी ओइबा 33 सुबा G20 समिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावना तोंगान तोंगान बलेबा की लुचिंग बकयाना मालेम द नुंसी चानाबा अमदि चाखोपा पुरकनबगी वाफम सिंह खनखरे प्रधानमंत्री हाई मालेम असिदा हकचांग फना लेनेने बिदमक भारतना कोविड-19 लाइचेट मनुंगदा लाइचेट असिबु ngapthoknabagi damak cheshu tharau ningthina lokhat pangam aduna भारत कोविड लाइचेट असि लक्षण बंगम लकदोरे प्रधानमंत्री हाई मालेंगी ओइना कोविड वैक्सीन कापगी थपकता भारतना सिंगथानिंगे ओइना कोटी चाम हेना कोविड वैक्सीन कापंगम की वैक्सीन कापगी थब हौजिसु मकाताना चेथरी G20 मिफम असिदा हक्सेल मालेंगी ओइना इंगा सागी खल कायरप अमसुंग तुंगकोइना चखोट पुरक हाइबा हिरमसिंग असिदसु वाखनगनी प्रधानमंत्री ना कोविड-19 हिदाक लांगथक मालेंगी तोंगान तोंगान बलेबा चाम यांखै हेमबद पीरिबा अदुगी मतंग सुपनखी मशिगलोइना नास्री नरेंद्र मोदी ना मालेंगी लेबाक्सना अमत ओइना पुन्ना मियांगी याफनबा थबक तंगमिनबगी मतंग सुपनखी ngasi Sri Narendra Modi na Spain gi Pradhanmantri amasung German gi Chancellor unnaduna nakal ani gi marekta mateng pangnanabagi matangda warisha nagani aduga ngasi gi G20 gi mifamda malem da ingasa khalkarik liba ashigi matangsu kumna khanagani leiba sida hausi fapada COVID-19 vaccine dose koti chama supna manga लाख तरागनी पान हेना काखरे ngarang khakta da tongan tongan ba राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंग द पुना वैक्सीन डोस लाख हुम्पु मातो लिसिंग मरफुदा मापन कापंगम की अहान बा डोस की ओइना हौजि फाबदा कोटी हुम्बुदरा हुमदोय लाख कुंट्रानी तोइतिका काखरे अदुगा अनिशिब डोस की ओइना कोटी कुंट्रानी तोइ लाख मरफुकुतरु हेना कापंगम खरे लेबक सिंग बतुंगबदा चथरिबा टिका कापै थबक असिदा केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंग दा लेमना वैक्सीन पीबगी थबक चथदुना लागले मेघालय दंगरांग पांगथोक विधानसभा केंद्र अहुम की मरक की मिखल की वोट शांति ओइना पांगथोखरे पुन्ना चादा मरफु दशमिक निपान तरु की चांग द वोट थादनखी राज्य की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न हाई मरक की मिखल असि की वोट मसिंग मथंग तागी अनिदा तोंगान तोंगान बा मफम अहुम द मसिंग थिगनी सिक्योरिटी की अकन बसेक्चुअल थोरांगलोना ईवीएम मशीनसिंग अदु निंगथि नंगाक सेंदुना थमखरे हौजे फावबुदी मिखल असिदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाव लेते महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मपुंग फाना लेबा असिदा चनहनबा केंद्र सरकारना जॉब कार्ड होल्डर सिंगी खुसुमन अमसुंग मसिदा चंगदबा खुजु खुलाई सिंग लेनेनबा सेनफम राज्य अमदी यूनियन टेरिटरी सिंग द पिथोकनबा मतम पुंबदा शेम सादुना लेइ हाइना केंद्र सरकारना फोंगदोखरे लोशिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthonaba face mask upa futaruk lamna leiba khutsa amadi mai mitarutna na thamba haiba achamba thong ohum asinga na chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maruiba pa amuk hana leiba ki mafam singalona na Manipur da ngasi National Unity Day gi thoram pangthokle Manipur da hawkibani mi khara asida COVID-19 positive oiba masing tamna hangtharatuna positive oiba ki chang chada ahum dasmi ani de leire Taratur suba G20 samita Pradhanmantri Narendra Modi na leiba kaya giluchingba singa malem da nungshi chanaba amadi chakwapa puraknabi wafam sing khanakre amasung leiba sida hauju fawada COVID-19 vaccine dose koti chama supna taruk lakh tara nipan hena kapkhre pauloi zare